Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Sinibingelele babukeli ke bale channel. Asiqale ngokuxolisa kulabo abanenhliziyo ezishesheke ziswele njengoba kudaba lo lesiza ngalo udaba kolungahleke lithinte inhlizweni kakhulu luzwele nakulabo abanenhliziyo ezibuthakathaka phela abantu ke banenhliziyo ezingafani ngakho ke siyasiqale ngokuxolisa kulabo abangahleke bathinteke. Sikuphathele kudaba ke lomfazi obekade ke jola ke neshende kanti indoda izothola qede yavala umlomo yabeke seyenza okufanele ukuthi ke ikwenze kube ukuthi kuze kwangenelela kumphakathi indoda ke ingayingeni indaba ke yomfazi wayo obekade ke feba nobe ukuthi nje ke indoda ke bilokhiswa ngamahebezi ukuthi kumfazi uhamba ke phansi uhamba ngalo ke phansi kuthiwa kube kade elokiphika ke indoda lokhiswa kuthiwa ke hey umfazi wakho kuhamba ngalo phansi lena ke emakhaya kafebi ubuya ngokuzolala ikakhulukazi nje ke ngoba usuke ke le ndoda kisemsebenzini kuthiwa ke ibeka isibuya le ndoda ke yabuya ke ikhuluma igama lokuthi ngokomhlaba yalingana mina kulapho ke ngidabuka khona nokusolala ukuthi indoda ifike ke yamcupha umfazi yabeka isibuyela ke emsebenzini yangasho lutho futhi yangakhombisa ukuthi kukhona ke ekusolayo le ndoda kuthiwa ke ibisibuyela emsebenzini nje ke umfazi kwabe ke sesala lapho ke sala khona ilungu lomphakathi elithi kudluleke izinsuku ezintathu ihambile ke indoda yalokhu kizama ukumemeza umakhelwane engabonakali nangalikhala ukuthi ke ukuphi ke bamemeza umakhelwane ongumfazi wale ndoda engabonakali nokuphoqa ukuthi ke umakhelwane lona egcine ehamba ke yochecka ke lo mfazi wale ndoda ukuthi ke ingabe ukhona yini emzini wakhe noma akekho nokuyilapha afike umakhelwane afike wangqongqoza khona ezama memeza ethi ke mfazi phela niyabaza omama ke basemakhaya ukuthi ke babizani ngamagama futhi ke babizani nje ngezibongo kodwa babizana ukuthi we mfazi uthini lapho ukhona yini uthiwe ngqongqozeni ke kwalo ke lilunge njeke lo mphakathi ke libeke selizwa kumfazi ke memeza kancane ngaphakathi labeke seliphoqa ukuthi ke malingenelele labeke seliyangena ngaphakathi malithola lithola kungophansi nongaphezulu indoda ibhajiwe umfazi ke ungaphansi njengenhlala yenza beshaya sikashaka istyle nokuthi abatholale ke behlangene ngezithoke zabo zokuchama umfazi ke neshende futhi ke sebephelwe nangamandla nokusolakala ukuthi bese kudala bezama ukuthi ke bezihlukanise kodwa kungehlukaneki nelungu lomphakathi lasama ke nalo ngamandla alo ukuthi ke mhlawumbe ungahle kubhonquke njengoba bebelokhu ke bewudonsa bezama ukukhipha nabo ke behlulekile njengoba kugcine sebiza ke amanye kamalungu omphakathi ukuthi awese kezomncedisa bezame ke iplan lokuthi ke indoda ke nomfazi noma ke indoda ke neshende behlukane kulokhu abayikho kuthiwa ke baze bahluleka nabo futhi kobe sekuphoqa ke bahlala phansi bathi ke iplan ukuthi kuzofanele ukuthi ekiwe enyangeni nokuyilapho abasola ukuthi ke bangahle ke bathola usizo khona uma ke befika enyangeni inyanga ibisibatshela ukuthi ke angeke izikhona ukubasiza kuyofanele ukuthi kutholakale ke umnini indaba nokungumnikazi wekhaya okuyindoda lena engekho ke esemsebenzini ibikisa ishayela ucingo kuthiwa ke mayiphuthume ekhaya njengoba khona isimo esehlele kumfazi wayo kuthiwa ke ibisithi ke cha angizukusa lapho ngoba ibeka isibapheka ngembuzo ukuthi simo sini leso ngoba ifuna ukwehla yazi ukuthi kiyokwenzana ekhaya futhi kwenzakaleni babeke sebeyitshela yathi ke cha mina ke ngeke ngize ngikwazi ke ukwehla ngehleleke leyo nto leyo kodwa ke futhi igcine ehlile ke indoda yahamba yayozibonela yabisithula yavala umlomo wayo kuthiwa izange izithini ifele yawuhlaba inhlali nokuyima bethathwe ke lapho basuka ke esibhedlela akakatholakala ukuthi kugcine kwenzakaleni phakathi kwabo kanjalo ke neshende lakhe lomfazi.